Orio muna ularu herwa usirisa bulori wao wengangara Western Nyota TV no musanga kubwange aburi haburi okurera mekesio karake indagano nimbola kano alarande bawatambuli wafaro uyunju ukawahani kumera nise Prisca Achuki ngelanda yori napiu sangaus ambi sipindi na Amenosanio ambi reverend Shalom namule wanje nango reverend ya lista birembwa irwazandi bukano ya apek kawangware orio ambi Shalom luhya ni Bishop Patrick Stika kanisa ni hapa Mbelele Ministry. Karibu sana. Ambia meposa. Asante kushere mlewa shanje na kushesia mwamisi zomibwe mara kaje nesi Pastor Robinson ndio mimi wa Complete Pastors Network muri uno fukira mlango ko kuchirisia mekesio kendagano umloro muhero wa iwiki yagwere kwa ramana sabo sia Genesis kwa si chamo kabisa lakini aru mundu wale keresia nubuola kuri simisa kwanza kule ongosi ya light ni rimbo sia bola firstborn ya creation ni light harano swali la kwanza elikuicha uhurule mbeka ya Bungoma nende Reverend Hudson alikule bali ndikarimbwe light ni firstborn ebi kesia mbwe kurikula malawanga about Jesus kubera abulaba ni firstborn of firstborns neniyo wacho kurera owahahu ama bali mwangaza nuringala kudondokana inde indagano nukuracha ku Genesis chapter 2 verse kuringala kwa maswali la kuchirisi Reverend Samanja kina kuna la ndio firstborn na ho mundu mkulundu na washimisho mundu muliroba ni Yesu Kristo chari evangelii kora mu Yohana dalala muliranga Yehova yeliho Yehova yeli nende Nyasaye na Yehova yeli Nyasaye chibulaho shintu shalongwa uchira Yehova unohenza ndina nikawa muliranga Yehova yeliho na kumanya Yehova nalyo Yesu ko Yesu yaliho kula muliranga Yesu mambola lakini makiza mahoa kidoctrine ya wala Yesu ni Nyasaye na Nyasaye na wali okula muliranga kona mukulu lakini leo kuiza kwibula mumbiri iza kwibula wangu andi nibiulo na imulanga ndi na uranga na Yesu yibule wanga Abraham nibiulo wala ndio shikira na yeli okuranga Nyasaye na yeli okula muliranga mukulu kini ya ngoranya na kubola numukhulundu kubera ndi na kula muliranga ne waliho ne walonga bindu byose bilongo muye cyakari mubola Nyasaye ne walonga lakini bindu byeni byakala dina yalonga na makonota yabolanga shibeo ashwa kodi yali yekhuwa anda wala lituli ndi lakini no wala Yesu Nyasaye yeah ni wali walanga in the beginning there was like to be oniba yelonga ko so le hoba ne yalonga neni kali mwangazo kuni Yesu aliye kisa okay endelea Reverend yes wali tsani wala Yesu lawo shi ya bukhanyanga shi bolanga wala buwena bo bishibala ba yalomba yota ibolanga holi yiza bulera bulabu myoyo ya shi ibora bulabu wena bo lola buli ubuta njaka kwa bukhanya buli bulabu akabiri bulabu bishibala na bulabu wa Nyasaye aliranga bulabu wa Yesu Kristo aliranga shibuli bulabu wa khashibala tawa nubulabu wa kha myoyo yani shindu shaka myoyo nishibuliza mbuchafu ya ne bulabu wenobo ne bulabu tofauti nubulabu wita nubulabu tofauti nubulabu widiuba wakololayo yes na sasa kumetoka pastor kabona malai na nuenza wena apanzira za Genesis kulana bulabu bwene bwe Nyasaye bona kubera no bulabu lili kuba liyarumikira
shira na shirangi Niliho. na Yesu niliho ho fasi go nina ngola wa kholola yuta niliho liho ba ne limbe khola lo la buitse kira ni ba nyasaya wala go beho nende bola so liho ba li bolero ne le tseli lomba bola Mbeni mbolanga yuko yumundu inyala kuba kwa bukhana n'umundu mwene likuwa lena ruta alikuwa ni mundu mwene likuwa na mundu nejambo la Yesu sawa awa hapo sawa so yuri so shikira nulana Yesu sasa nali mushibana yahi ulo mumbiri litunguli liba farisayo bitsa benyanga kulera maswali na wabali basubira nina Abraham ne ukuranga mulisubira Abraham ne papa wa mulisubira Yesu naba bora Abraham papa ni Abraham nashi kuba inzendaliho khali kukawa ke Daudi nashi kuba inzendaliho mpaka kukawa ke Daudi abonanga dina ananga bwana wangu mwami wanje kama nyanga Yesu yaliyokhula muiranga nalikuwa lene litama sana kuba pale sawa bora uirekanya kunyasa uiranganya saya na walishukutoa miaka 50 no kutoka miaka 50 wala waliho na bako ibula yenu ya kamenye miaka mingi nyume mpaka yao so kalolaka likuwa lene litabu bantu bele bitawe benya kumusita benya kumwira lakini amana ndo mmoshi wa mulata ho shingana reverend ya rebi Yesu ne mkhulundu mbiyose naye alimbeli khali ubula bubo walanga wa pastor khawala kula ko kawinda bubo lo ko walanga ibanjiri wala nyasaya wala khobeo no bula ko ba no bula di go ba le rangira bula go shilo go itsatawe di go ba le rangira na di go ba ni wina Yesu Bishop Apostle Amaleke na kanimbo walanga mbu ometa singa dawo kanzo kabona mbu liwale nyasaye na liyo obulafu obelenje bifwe liwale nyasaye na liyo obulafu obelenje bifwe nita obelenje bifwe ho shingala reverend ya bola na Bishop Prisca na ameta ko hospital tsa mukambo yo kula bonga muta na kumanya tsambu bulishisho special longo mshalo no it was a spoken word in side fast tsali ali ya halomba bulishindo na ali amana na aesi umsata mambo mundu authority yokuchako kula kha in America so and of course kumanyele full spell ndakani walanga mbu Yesu ndiye ulafu weshalo ndiye ulafu weshalo kamina ngambu bila Yesu katebini bya alomberuwe kasi ule bwene bila Yesu wamabela mshirima kani imagine obetsa 24/7 neshirima tsonga byalo mbabelo wala tineshirima tsonga ulisa usirima language we unyalo later so baro mukambo ngela ngoma nyore makalusi Orio mnamlo muherwa esipindi na Amenosanio kulori ngala mako kindagano kwa chaka nende estabos ya Matthew esirende 25 verses chapter 1 kwa chia Genesis chapter 1 ibiki ya gwere inde 31 verses halafu dakuchie Genesis chapter 2 kichokolo maloma nunguri ngala maswali ke munga kuchirisia nukuchaka we naona soma mulusungu alafu kuchirisia Genesis chapter 2 verse 1 thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work, which he had made, and he rested on the seventh day from all his work, which he had made. Nukuja verse 3, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work, which he created and made.
Ndaosoma mpaka verse 5 kuchirisia verse 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Verse 5, and every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew, for the Lord God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground. Aya, kuchirisia wewe nao, ese ndine the interest a hundu wa generation. mpaka chapter 5. And chapter 5 will these are the generations of the heavens of the earth when they were created. When they were, you know manameranga past that. When they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens. Kusina ila malamera nukuringala Matthew waringala generations. Nikufunya Genesis indagano baada ya creation ilo obalanga creation kama generation. Kusi sabasa mubeho musungu bari mubeho some light. Mushede ho some light. Mushede ho some light. Yes. Yesa jiritsaza kumanya mulimenya liyeru. Ulinende generation. Nyalo wajiranga ndina mundu. Chinjugulu. Mi ngoya nyanga. Ulinende makola. Okay. Okay. Yeah. Nantindu. India love. Ulinende makola. Sajiritsa kumanya ulinende makola yalomba bintu lituranga. Yene ndi yikola. Lomba bintu tulia kabidi. Yikola lindi. Lomba lya kawakali kola lindi. Yikola lya saba yani ajiritsa kumanya ndina makola kawetsanga. Yikola litsanga. Nilichia. Yikola litsa yikola. Kola kalagwa ana kuranje yikola lindi. Okay. Yeah. Tuna wala litukulia saba ya sosa cheria malulumba makola kanga saba sita ulitukulia saba ya bandi ya sosa. Usina na ulo nyanga ya saba. Ara ulo wako yudaro. Ya ulo sasa kwenu kwa mpangilio kwenye sahi. Na namba ya saba ando kusoma evanjeli ni namba ya ukamilifu. Namba yuko Reka ngorokol mnyamnyala wala muluya lubamba inamba yukumala manyanga yukukamilisha na nuwa lomba bindu bikamilike maokola ndinga kausosa Orio Bishop Ahola Ihola ya sobire evanjeli chetsaza kuiwala shingana lwa reverend Bola ndina nyasaye yalinende mpangilio namanya litukoloranga nombeshi litukoloranga byakabiri nombeshi byakabaka nombeshi na bintu byelomba byene makola kena kosi kachimira na kulishimishirana Likola likoranga litegemea likola likumarika. Likola likabiri litegemea likola likoranga. Yes. Chikira makola akanuenza ya ramu pirakwa na ramu mulimi. Na yakola kuboli yakola somi lwaso lwakanga shiari na nende mundu wali waranga kulima bibira kwa kata abola mundu yali kusembera ukulima okuakira abola na nyasaye nalomba mundu ukhole kwakira muli tukulia sapa so likola le sapa mili sita tukule sita shinari yalomba mundu na wara mundu sasi ula sembera
mundu asemberanga ena lombanga likhola lya kharanu niba nibiri birumbiro muri tukule kharanu sasa tukule kharanu litegemeanga litukule sita sawa so mambo akholanga kategemeanga yani likhola litegemea ilo likhola litegemea ili likhola ilibula you know yani nyesache za kumanya bintu bene byosi na byosi sasa abitsa bitegemea nyasaye sasa litule sabero ndiye nyasaye sasa litukule kuranga lya khabili lya khabakali lya kharanu likhola likuranga lya khabili lya khabakali kana lya kharanu mpaka likhola lya sita kategemeanga nyasaye likhola lya saba suppose kiza kukamilisha nyasaye Senda kabili uchiendie msana. Haleluya. Ndio kumanya kwa kulikuwa na damu. Yes. Uli interdependent. Yeah. Yani uli mundu yenye kaweshi. Yeah. Alikuwa umundu nyala kubaza yasingira Wonyeneta yakamilika tayi. Yotegemea huyo yategemea huyo. Na yucherwa kushindu ni yotegemea huyo. Uyacherwa kushindu ategemea huyo. Yeah. Mundu akanakana yasibuli likhola litegemea alindi. Polero bosi kuitsa kukamilisha umuntu nyasaye. Sawa. Nakonakachiranga Bishop in the practical life. Umuntu shayina kumenya shinga na animal inyama yambole mu. Ishitira nende shinala nyasaye alomba bishini. Last time pabole mnamu shinala nyasaye kulomba noli mundu biye bashinga no mundu. Wala biye bashinga na inzoka tawo. Obiye bashinga na umundu wa nyasaye adependa ngabo because it's teamwork. And na shingala ukambiwa kabona there's no way lokubola ngo island iyo yomwene umuntu yabole nyanga indingu katomutetile kabisa inyanga ndala aliyenyo washeli lijiko nomba igas yenyola blakata shivelite nomba yenyola kuse safari ninguba yabe nayanzire sana nirando kata from nowhere yenye sinda yonaba yenyola blakata sinda yonaba okulare bo washe oyira kusinda so shonya lo bazambu on island iyo wenyene olole you are able to do one to peke yako tawo because in the creation nyasaye yenya that partnership teamwork na kachira yanga kuranga ya habiri ya hataru yako level biosi in one day yako level biosi in one day then also an aspect mara kuenganga the character muhima kwa na kosaino nenda kebala hanga in the beginning kwa nyasaye kali then also isa tsokola lambu in the practical life abantu benyango kuoloha ndibana kwa kasta onyolo mundu yenyanga awulusha lakini chakole kasta so I think niba nyasaye ya rine the big yokasi ya ishialo nendo kubiko bintu byose pebele mo mana ulo nyanga saba you know ya abo ndakani ko langa mo liya halala kulishindu shiri complete kabisa ya maana ya ulo umwaka kuchaka ko shiri kushiro mbisi na abashanyi mugule bisinjia ola mwakili tite wipanjo manyimbu it's not just about like a resolution or banga a resolution you want umwaka ndi not have lakini okuloma nyiri simbu shingana in the beginning nyasaye mwene ya lomba bishindu ya tuka unda malari ya ulu there is always teamwork wala korenjereta eshereza point yokuranga shonyelo kwa island yo wenye nata you need one another. Number 2 kwa nyasaye za ulusha on the 7th day yalina kwa rekasi so
there is no way washanya ulili sinja amechi sio kano uitsoko walambu kazi without you see. Because when you go huluha ohulobe no kore kazi. Abandi banza huluha January, February, March. Abantu ba huluha tsa. Huluha nga shibula sho kore kazi, shibula sho kore ta. And so when nyasala wenga ho, actually nyasa shialo ba ho mundi yes na le ndotofu ta. Ndotofu no wala mo laziness. Ukara yes. He was so committed to create. So if God was so committed to create, so much committed, why do we allow? Omanyeli said no kata holende tabia fulani in the house of God, whereby kata abantu allow ni watawe, they fear coming to the house of God. If you are coming to the house of God, in terms of commitment, in terms of what and what, kujijenga hata kimaisha. I think, okay. Yeah. Ena kumenta kutsa character india kulolanga inyasaya dinaili. Nyasaya shali ukulekhala bintu kunjira ta. Yes. Kutuka akamilisha. Na ichira bolanga kubirira Paula bolanga dina ikasi nda ye nyasaya chake za mukose. Kutuka akamilisha. Yani nyasaya na arangitse shindu kutuka akamilisha. Ya rwegitsa kolero yawo. Lakini bantu balla baliyoshi barwegitsa ata. Ne ula sasa kama kitse unyole itabe india kolina indala mukanisa matoka nundina. Bantu bitsa bahane tsinathiri bahane tsipledge. Na shibano yekizata. Kutuka rurangi mulimo fulani no milimo fulani no by ikasi fulani katuka nanga urwegitse kube kufana nanga nende nyasaye. Sikira kulangwa ngo ba Krista ni bantu bafana na Kristo. Kanwenza Kristo mwenelo yitsa mushibala. Yitsa ikasi yo kumusalaba. Na yagenda na mpaka matuke na katuka mwisho mpaka akamilishe ikasi ya yitsa khola yukutia kumusalaba. Na kachimana lo Petro yechelitsa kuzuia abula kutia kumusalaba namba shetani kalo kinyuma. Iyo lenyaka rueritse ikasi ya yitsa khola. Kunya saya limu ima kurueritsa. Yeroetsa tukulu kuranga le kabiti kabakale kana le ran sesita yasabana hulu yani ndaga rueritsa as ya kama na nabo na damu sasa mungu na boda sasa utsirilise shirabi bibere sasa bitsaho mera mabenya mungu abiyenza bitsa banyama babatsaho ba mabibulane mabenya mungu abiyenza sasa utsirilise khopno ni ba bantu baliyo ba ulukhani ba chile kholi ikasi ya ta fikira nyese ya kula khali ikasi ne kutsachira ne chirisia korio ore mula hero asipindi ni Ameniosanio kuringala ingagano kula yandikire kula kunyala posi kwamenya kula mugwefo chirisia alala nende indagano chirisia chapter 7 tusoma mlusungu bishop ana chirisia mululu verse 6. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. And the Lord God formed man of the dust of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Hey. He breathed. Yeah, the referent here whatever anima very post very bishop. So mumulia. Sasa wandisa. Wasa basita nabutso matsi karulanga hasi muliroba kushinditsa liroba lyosi. Number 7, mwami nyasaye yalomba mundu musatsa kumaloba kurula hasi. Yabura mulu kumundu myuya. Chihananga bulamu. Mamundu mwenoyo nako shirombe shubulamu. Nagayanzi bantu bakalukanya evanjiri ni balala mfoga
Wala kurume kare khoba mioya. Mioya ni jambo la zamu toka. Mujindika. Wale muiha. Yes. Jira mioya. Mioya ni pressure. Mioya ni pressure. Unaona Nyasaye yuko mundu pressure. Nyasaye ni pressure da. Nyasaye ni muiha. Okay. Yeah. Oh my. Okay. Sina pressure bakaro amenda ko. Ano zo kuichanga. Jira mioya kenecho. Jarula yuwanyi tao. Mioya jarula Nyasaye. Yani mioya ejo jarula Nyasaye. Mioya jarula mundu no muiha. Jira mioya ja kawaida jiri mula mutao. Lakini muiha I don't know kama muiha nokule ranga bulamu. Chijira kurulanga mu bulamu. Ya. Bulamu bula kwa Nyasaye kunyola mu muiha kunyola mu mioya tao. Okay. Ya Nyasaye, shindu Nyasaye alonga bona makono keke ni mundu. Bindu byosi Nyasaye wala shibe ashibao. Lakini ya duha umundu yalonga mwene na maloba. Yani alonga nanyola maloba kenaka shikali munu mweka kulikwekala. Shire wanda nyanombe mundu mufano kwanje. Afwana kulinze. Ya nyola sasa mundu uyu ni wa maloba. Sasa nje fwana maloba ta. Uyenya khare mushindu shinyala kufwana na ya wa Nyasaye. Nale maya buramu mwiha kwekwe. Mundu wose ndabola mundu wose kulisuri ndala. Shikira kuli mwiha kwa wina kwa Nyasaye. Ya wala kwa mwiha kuli mwoyo. Aya wa mundu uli mwoyo. Akambole kukhomba katawa. Shikira imbele mbafana kuma kunyola makuba kena. Ya wala mwiha kuli mwoyo. Mundu nashiri khola buoni yali mwiha kuli mwoyo. Yali mwiha kwa Nyasaye. Yali mfano kwa Nyasaye. Umundu yiza khola buoni ilo kanyola sasa mwiha kuli khutsa mwiha kuli bomo. Lakini uranga kuborere ya mulomba kuba nafsi iliyo hai. Mulomba abe mwiha kuli mwoyo amenye khatsotso. Amenye mihika. Mihika josi. Amenye mihika. Hey, Bishop. Wewe nyama menya khatsotso ta. Niyo menya khashosho. Khatsotso ni eternity. Eternity. So Nyasaye yenya mundu amenye khatsotso yani amenye eternity. Shikira mwiha kwekwe mwiha kwa Nyasaye. Shuku khali khanga ta. Yes. Na chira lole bare ndia chake na wala mioya ta. Shikira mioya ni pressure. Pressure no akara mutai mutoka. No utula pressure mai kwa. So mwiya kumundu shukuweza ta. Shukunya hurula ta. Na mwiya kuinuku nesha ulanga soul. Soul. Mwiha jenichi nacho na mwiha kwenoko ne kulanga mundu lwako zanga. Kukaluka kwa Nyasaye. Ichira kwa kwa Nyasaye. Na mundu wako zanga ne kukaluka kwa Nyasaye. Chira neshintu Nyasaye yapuliza mundu honaba moyo. Kubero siriao. Sina soul. Sina kera soul yenyeyo irule. Shintu kuranga evanjeli walanga lina mushahara kuboni ilikuza. Nalikuza nishina. Likuza nilumwe khalwe noko kurulamu. Shikari mwe kwa noko kurulamu mundu. Sasa mundu mwenoya akolize bulamu. Mwe khakurulimu yani mundu mwenoya urulimu. Mundu mwenoya na kwa boli ne nafsi mundu mwenoyu mwe kwenu kukhotsa tawo.
Nechira lo mwana mama kuba kumwikulu lo kulitse mwikulu mbili ukukulitse mwikulu tawo lakini mwiha kwenye saya ra mwinze mwiha kulangu ashitika khobona muntu kulindi ukanangana apostolo wa mmanya numwaka kosa na khobona yo amanya kutawo mundu amolo mamu yoyo ne Robinson mundu weno ne kwenye saya henzanga na chiribanjiri walagandina Mungu uchunguza nafsi. Yani Nyasaye achunguza nafsi. Ahenza mwiha kweko kwa yabiha mundu. Ne ikonsani ye ingari. Moyo. Nafsi ne moyo. Oh. Sakari ndagani wala mobili kuno ni tempo ya ni kasara ya Nyasaye. Iyo kasara hayari kusiri si moyo kuno. Kuya undwa kwani. Okay. Maloka lomba mundu wako kala maloba lechira lo muya yuyu no kukawe yuyu le ni akholale na mbora owarula no ulikano lakini miwe jaji ndachikiaro chikaluka kuinze mwana chile charuza kuinze charuza kunyasa chikaluka kunyasa lakini mbili ukalukaina mano harese kesi a soul sinyala ya hola mimo ya ndo mubili. Yeah. Does it mean we hear never see ni soul? Bikonya mubili ko hola. Sasa umanyi vijana vyosi ni soul. Lakini kulinende moyo mtamanu na kwa kulanga ashishemu. Moyo mulaine kwa kulanga Holy Spirit. Khali lalo no kusala kukemea vitu ni mamola miha bitamano miha cha shetani sikira shetani mayiza n'ucheri bakhani barera miha cheche mabintu byosi byenya saya khola birai shetani alinende duplicate yeye a duplicate abintu byenya saya na bibi a duplicate bibi na duplicate bintu byenya saya kupinga birai byenya saya akholanga kho miha yaganja ni miha cha kumwamba cha rezamba Shetani yani kullo Nyasaye nomba mundu aye ya hola ndini ya urami khajeje Shetani khali ya urami khajeje mbandu wali mo achiza chikoya nya mundu sasa mundu aba agent wishisha sio wala cannot operate mpaka wabene ni mubili manye jishano shinza ndina Nyasaye lomba shibala ya lomba shino. Ya lomba shino. Duke the spirit. Lakini mungu wa eva ya wala yenzena yalitunda linzuka yekukata. Loyitsa nabo namanya musatsa wewe litunda lenero ni banyanya. Bajiri wala mabi kwatsimoni. Bamanya nabalisheke. Baka na sasa n'umusatsa wewe abibula abantu fulutsa nakushina kumwiha kwinzuha lelo abantu mabibula bose balangwa bana binzuha Yesu yabona bana binzuha shi lwibulu lwinzuha asa kanyola kumwiha kwa mtakatifu kwa Nyasaye kwa harula mwiha kwa stand kwa kono ndi kwa babinjira kwa stand Neshira khabanga shingisho kubolanga bona again. Kuhabanga kwibulwa kuya. Tije liwulu Nyasaye luoneka. Kwanyola liwulu lwinzuka. Ulo ikanilanga urulitsanga kuroho kwa inzuka ya lera. Kurule mwiwe ukarukute uroho ina wa Nyasaye. Ilo kuwalazu nyole roho. Kuroho kwa okosieru kwa rero. Kuingira mu bantu bano kubirira kutulituna wira kuona okay wanyanya na shikira sasa roho kwenye mwiha kwa Nyasaye sasa kuone neka chemera sasa Nyasaye ni yenyanga kukalukitsa mundu in the beginning shikira shokoli in the beginning yenyanga kukalukitsa mundu in the beginning abena ende miha cheche chenecho kapinda sasa Yesu itse yihulu Yesu ni akhibulwa kholera khole reconciliation akalokitsa mundu ibulu lwa Nyasaye khali Yesu mwene yalanganga yababoranga munye ibulu lwinzo Yohana nabatisa ngabora munye ibulu lwinzo
winu mubole makhuba kano harebe kisa bandu ba Old Testament bose bari mu libro lwinjo mundu binadamu wasayi ungangana nulululu ushilikuikanira yachile kuboranga munane tisa kuboranga wayo wose ukali na roho wanyesaye chali wanjira chijira ushilululu china linzoka nuwakikanira kuikanira no kubora wirambiri wahira mbiri kwinzukoko upatiso kubona kweno kulitswe huwitse unyole roho mtakatifu kwabe yakarutso liburo shina lwinzuka then unyala kubora ndakiburo buye Tawa. Aposto. Manye nola linende wala lange miyo ta. Pums. Nola linende miyo tinya sai. Mweka kwa sai. Wala kumuya. Evo la miyo. Nola linende miyo tinya sai. Ishio walanga ni wambo ndemango kwenga generally omundu wamanyilisia nyasaye moyo kukwe from the deep of their bottom of their heart nende omundu ulamanyilisia nyasaye tawe they are two different things muna kwabola mbu Robinson no mundu uli ubulawa tawe minus of course wenye sawe abona kulota Bishop Patrick Shtikauno tofauti ya Bishop Patrick Shtika nomba tofauti ya Robinson neno mundu kuire mutaro nanyo la malua ishiko tire girana no course ya wenye sawe onye the thing looking at that nakachira bakamba bolanga mbu onende miuya echira ranga tofauti mulambo mundu and in the creation mkambia bolambo echira ranga tofauti lowe tsanga ni wa hawani bwa there's a new creation nakani bolanga mbu omundu yes owuli mu Yesu yahamala okuba omuyaha namakuba kakale kamalokuwa chola lano no kwanyole miwe chenyasaye mwiwe miwe chenyasaye mwiwe nakoda mbara noenga Ezekiel 37 mzazalo nabo lende nyasaye yakuruma mwivanda muliya otyobole nende efikumba evyoma nana tyobole efikumba same style ya creation same style ya creation otyobole efikumba evyoma tatata kaka mzaza nareba nyasaye kana kene kana mahuba nikanyala kakali ninjache ndiye nokola nde findi vyoma tatata kaka njake ndiena obone findi vyoma tatata because abana wa Israeli on that season they were living a hopeless life. So minus a new Nyasaye, you are hopeless. Umanye bana wena apostle umanye lo mfundisi wa Nyasaye ni akabola yakhalakilitsa bikumbi byakanyola inyama byakanyola mbili umanye Nyasaye maya puliza mukhani new ya jeje miha jeje kuli liba lijeje likali umanye kumaloba kubola litole saba litole kuruha ndikera umanye unyola roho wa Nyasaye yalutu kumuli kuruha
ika mulito kule saba chijira nya waka kalotsa nyasaye ali mwina na waka itsa muliro na chijira maya no soma matende kuna kana ifatin ihoboranga tupuni zipate kuja nyakati za kuburudika. Tupuni mreje zipate kuja nyakati za kuburudika. So when spirit ya Nyasaye sasa ulimwengu loha ndi mu 7th day zimulitokole saba then wala unyanga saba wala ngabu he sanctified it echitakasi ndio echitakasi nyanga kutakasi na lo Nyasaye injira moyo wa Nyasaye akutakasi sasa hari mubere uli mkuti nyubosi lusalanga unjira mu spirit usikia kutulizwa nakale ka peace You feel everything is okay. Alube nubula shukuri munzu uyizura ambo izibira so la no ejira Yesu yamaya wora munje mu Yohana kana from 19 yabora munje muwora kweli baba beru basala aho bikuru munye musala sha muhamanyi uza kusala nishakomani tijeshi kuhenza lituhu lakini kuhenza mwene lituhu come on That's what it is. na Isaituhi yabo musala itani musala ro ani mukakika urunyu tugawana urahuruha nyemusala mulituleza pa wakanyola ro mtakatifu mulituleza pa musaba kwenza lituta nyemusala je mukamanyi wala kutendisi akubula kutsembiti Wali wahenza lituhu asala lituhu asala lituhu wadimisha lituhu lakini lutuhu muri usala Nyasaye ure wizi muluha nyalu weza utuhu musaba ukibi Sabbath it is holy. Ori mnamlo muhero wengara Western Nyota TV sipindi na Ameniosanio kuria no kusirisia ameke sio ke indagano nguru kusoma no kuringala ngwe obula ngwe fo kuri kaburi kuri kunyala ko sirisia kurie obula no kana ameke sio ke ne kano ake indagano uja kufunya kuringala swala area Mama Robert aliolanga everything God created on its own kind, why man in his image. Sababu mama tukufunya Mama Robert kuna karusia mama okay nako mungira iria ilikuwani bora charita. Karibu mwami, karibu moyo kwange. Mweru sipingi nyabeno sane kuringala mama kindagano kuringala Genesis chapter 2 kwa soma ulimpaka verse 7 kuringala ibaha ulonge ngayachi yapanga yola bwena amchiririsie ne lwerswali elyo Mama Robert ngabera rumire ndabere sabisa mukilomado mereko no kurachiririsie ndasoma mu lusungu yandikali olambe ka bihiga Mama Robert everything God created everything on its own kind, why man in his image. Yani mrisimisha longwa brifu anariasio usina mwanadamu ya longwa Okay. Asubira kaliwo kuli mwibuli. Mwibuli bana babula kufana kubunereka. So wikuletsa bana ranu sita ngoyenza kula musura yoyo tawe. Ibulamo. mula yafana tsali alandi yana Sura yanza tawe. Kali musabu ngo boka wala bana mukali yikule na. wala maroi kafana Kila kichungu mwana yale kumfana nani nzeta. Ubetsa ku comfortable rawo shula ure kusuwasi munzo mara. Nyamba kulla kubana wenza kulla Baro nikala. ari bantu bola ai buri mwana yikulura kuwe kabisa bakubulira ino wenza bana musi ya kwa musura yoyo ya boyanga zawe mukhali afu ibula bana bayayi benyen uramukhali weba ashirukura na rekhamutsinga kala ze ibula khumukhana lo khandi ali kuni shimbe shisana nayi ali
musatsa nana bakhana benyene bakaunya kunyola kali mundu watala kali anyabula kali lisura jira yenyamu ya leo khani mundu kholiye munzu mwemwe kunya saye ya saye ga lo longo tsinyama na longo tsinyama na mala chiyaro lo musura yena yo sibaza sifana ni nejira bona ndenya nombe mundu ufana na bona wena ninze mundu ufana cheno na bintu byose biruka yeni bisasa shiri kumushinyala kuma uyanzi alole khali shishifu fana kulinza oya lomba shindu shinyala kufana na ku naye zinyame byose cyalinzi zura lukanu asante Happy Bishop. Kufana na kumanyanga shindu connection. Kufana na kumanya shindu connection. Na lwambo langa connection noenza mu bintu byose benyasaya lomba. Shiri nende mwiha kwa nyasaya ta. Lakini mundu wonyenene uli mwiha kwa nyasaya. So kufana na ni connection. You are connected to what you look alike. Chikira nusoma ndenya kusoma ulubaso lo 23 wakulitsa ku chapter 2 23 kwenye saye ni yakabola shughuli kula imundu mwenu ya amenyonya neta mulombe kumfana kwanje lakini shughuli kula ya amenyonya neta yasaya mana atse nalomba na lomba munasa babisha mundu nako na tsindo yakakona tsindolo na ukula lwelwe na nalomba mundu mukhali yakalomba mundu mukhali lo musatsa khulanga adamwe lo yabuha na nyola mundu mukhali aliko khonishibisha mabore romo ibanje yo ibola nata verse 23 bola And Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man." Yes. Na ura ibanje yaje khulibolanga nolo lumundu musatsa yabola lero uyu naye usasananganize mwene shikumba shumbiri kwanje inyama yumbiri kwanje aliza kulango mukhali shikira yarulitsa kumundu musatsa ulolanga yani nyasaya ashimanya connection kufanana shikira shina mundu afanana nene sai nyasaye yenya mundu afanana naye ko atiriritse muima kwa nyasaye Nako kachemera bintu byose benyasaya nalombi yara under the dominion of man. Yara hasi homundu afana nanga ne kolero shikira yenyanga shikatukana kufana na nyasaye mulikondo ta. Katukana kufana na nyasaye muima mutabia mulimoloma mushincho shakholanga shifana nende nyasaye. Khobe kutsirisanga ikase nyasaye yanzitsa. Nako kachimeranga nyasaye mundu nafana nende nyasaye shingana okay pasa aleti mfano mulaisa shingana lo bana kandi bafana nanga nende bibuli unyonanga bana bafana nende bibuli khali mumima na khali niba shibafana niwa khumlyulu nomba tsimaroi nomba tsimoni lakini noenza unyola vafana nanga niwe mima jojo ubeza tsakani satisfied wala abuya nitsakulinza uya mima kwanje khali niba yafana nelinze mundu tawe lakini mwima kwanje kuli mwima okulola mulola anwanje khali niba likondo lirule kukando kidogo lakini mwima kuli muye nukwanje kwa hiyo mwanje alihola lihola ijene paka kubuye kunishindu fulani numana basa bolitsa yani lwaboli nuivo la bana unyola ali kumufana nani wetawe shinde neshira lomba unereka sana moyo yani abuli totally kabisa unyola kali muri chenda afana nani wetawe muri monoma afana nani wetawe musura afana nani wetawe paka wireba shinde chakola mwana ngowina ngwihole akolaze bintu lukanu opposite bi wona unyolanga nako kachemeranga ibanje libolanga lina nyasaye shayanzi tswangwa na bantu bakhola boni ta shichira
Muima kwekuoni shukuli munyasaye tawe. Nakete ivanjiri walaka woni ukutenga nganenda ukusunda ihale kulula kunyasaye. Shikira ukuritsanga musura nyasaye kulomba mu. Kufani sura hindi paka nyasaye tinya hii sura yaje kweli. Yabani bana manje bandaroma. Na walanga mshitapusha Ezekiel no ni Jeremiah awalanga dina ndakuraka wali musabibu mulai Jeremiah 4:13 shina shama shaji shina shakoleka wakalukana waba musabibu mwitu ndakuyibula wali mundu mulai lo wibulo wali mundu mulai shina shebisha masha koleka wakalukana yani aenzanga mwima koko kwaka kalukana yani izura yoyo yakalukana imbele wa nyasaye na nyasaye aromba mundu afanane ne yani mundu abe nende connection naye tinyama zindi tumbulimo just bola connection tinyama tumbulimo timenya mati timenya ena luibetani yaka kutsa shira ibula mwiha kwa nyasaye maisha kashuka werera wena lakini mundu katinyala kuitsomenya kunyasaye tinya kuitsomenya tibula connection abo bifana na musura ta ula nyasaye yakona afana na imbulu mama imbulu daimanya anyabona afana na imbulu lakini afana na binadamu nyasaye yakona afana na itwiga itwiga nya kuitsomenya nyasaye nichiana akshembe yao siri lakini nyasaye afana na nende mundu mulimenya mulikhola lero katona kufana ne nende nyasaye wow we connected you know bishop apostle Alo, manyasaye ngalo muri sare bari. Nyasaye ya kulonga in his own image. Why? Chichira kule nende DNA ya nyasaye mwenye. DNA papa wefu. Alafu kan baka wala. Wene na wana munzuru bana kufuana tawe. Nomnyaka no it's an error. computer error. It's a big error. sawa tulistart Ohola bantu bethu kubola nende ifaranga ya computer mkaruna. Nisholo shirikila tizo mnaita. Na the reason why Nyasaya longo muntu tofauti. Bana bishop of the Roma taja kuo. No enga kalma nyuma za kidogo in Genesis chapter number 1. Looking at verse number 26 and 27. 27. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. 28. Then God blessed them and said to them, you know, God, there was the reason why God created man is because of the communication. And God said to them, male and female, male and female. And God said to them, be fruitful. Yeah? Say, be fruitful and multiply. Fill the earth. Those are the assignments. Nastasia, I see in blue an assignment. Olinda, Evindu Yanaka Sieta. Reason why God created man differently is to make a man to multiply, be fruitful. Now, with an assignment, Ekulomba sign, no? An assignment in Nombu, Loba not CIO, you take authority. You have dominion. Or to subdue no knowledge in other power. Even if you spare, we will ask you. And here is Sungurata. So, subdue it and have dominion over the fish. See, Bulishindu. So, even naming and all that. Ho tofauti yo ya even when Yesaya longa nende fue ishichara we holding the DNA ye
examples mfano kwenye sai lebaka la ka bishop ona matsaye ke sai no etso nyola matsaye ka Yesu ka ni sholanga and so washanje wala korenje robo le bakambi bantu bakabona shina tawo because dominion number uruchi number leadership number utawala shunyalo wewe umuntu la likatata tawo. In other words, the level of communication in the lesson now of different number like communication here nini it means that mamlaka kwenye saya hesi umuntu chia hesi nyama ya mbulimo etemefanga shina tifungu tawo. We're given the keys. Tifungu zinyalo wewe umuntu ulali responsible tawo. And that's why Yesu yabona kupita pakuchaka nyanga ehwere siye tifungu zinyalo wewe sibo umuntu ulali nende relationship indai nende nyasaya wata. You need to have a good relationship kabisa from the word go. Yeah. So since you Reverend as Apostle yabola ndahili sandere no ringala creation amakulonga kwenye saya kolanga na marisi dagani welanga it was good and morning came evening that was the first day lakini huyu mwanadamu aliobolanga ni amala yabola it is not good ni amala kulonga mwanadamu na nyasaya bolari and God blessed them and God said unto them be fruitful. Yes. Usina kupindi vindi you know it was good morning evening lakini huyu mwanadamu ni amala longa yalo malo. Sasa nalo kuwolo kwa muliranga nyasaye yenya mufano kwekwe yanjishanyela umolomana sho ishanyela umolomana sho yayenza mbindu byose anyola kula kumufano kwekwe unalomba umuntu mufano kwekwe uwanyela umoloma kunaye nyala wetsanga ibanjiri kuora emaya bacenderanga uli amkoloba shibala shishindi ya molomana ya molomana aya yenya sasa batsivirle yero amali kulomba mwanadamu yenya luhya lo nyasaya lutsivirle enjere emaya babora mkolandi mwibulane mwizula kolumyeshe kwinyanza andu banyishi interpreta waso na noluta mama unyola mundu ibola tabano ovyo abola nyasaya abola kuzuliza kolumyeshe indakani ya hero iwe wenyene tawo indakani ya hero mundu ukuranga indakani ya hero mundu ukuranga andu ya hero mundu ukuranga ya manja indakani yini kwandu bosi apani ngoza wikule uyizulize chibali njala kuzuliza kushwara indakani ya hero ngoro ni bol munsukulero ekabule indakani ya hero to humanity. Not an individual. Not an individual. As an individual, when you use this value, as a Bolzano of your water, Mundaka, Isaiah you will go to in the Gani in the humanity, in the Gani in the Yamanadam. Tia hero moon for ranga. When in the Gani like Murevanu was, you would have been and you would have Waka, you would have Mane, you would have Mulala. Apana yu kuleshirino uwore ndakuli munda kanondawa la holi tsamoka ni sasa ila wao mundu ndini angaye ndio na kumbusha sasa no ya sasa ayo abolo mkambi sie enomunya hano enabana bahana 12 nelalo mhaye wanje utira musiko denya usai hande yona bana bandabasiyani 12. okay nunu wenyere na shubola lo bishop abona no la pastor abona shubola ibuleza babiri no babakata ubenu mpango ngoleko unya basa kumikele kuba ovyo kula yani ubenu mpango kwa bana bena umanyana ndikula urangu atsandi lokaba bani babonati oh hayi kutsa kuyibuleza buli mwana lo yitsanga yitsali sana ulera bantu ulera bana mushibala baranga unyakana yomwene uli minyakano boyibola tsabana banyiri bulakulo baliya bulakulo basoma bulakulo bakhola shina balwana kuliya muzomtali kuchita
alero sasa unyora bana benda bakinjira mubwibi bibaye banye bakumula ba tsinguma ba you know yani mbula mpango da like shikira no kwenza nyasaye weru nyasaye umpango bintu bibi yakola mpango khandi ko boli makhula akategemea nanga khandi bana uyibule mpango apana Jumatatu shikira kuboli tukuli haranga nyasaye akola shintu fulani ayakola washa khandi yakola li khabiri sasa yo tukulu kuranga wenyawe kule sita na ulinguru weta hola chikala kushindi Okay. Asante mno ulitsanga. Kuchiriza kuona ndina nyasaye umpango. Nyasaye yalomba bindu umpango. Na nyasaye yahamundu wamiha bindu byawe yalomba. Yalomba mundu kumufano kwekwe. Munyola kwa mfano kwa nyasaye baka kuikanira kuza mfano kwinzuka. Ukalukitse umwika kuli kuranga mukutse kutoka kulongwa luhya. Munyola babola inze ndaibulo khabiri or I'm born again. Gawe no ikanira wapatiswa wonu watula wanyola mwika muhya kwa nyasaye kube wakalongo shumbishia. Nyasaye washwala khutsirire liwulo nyasaye lutsirire liwulo yanoro lutsirira mupango mwami yakukaza sana Lomna nyasaye baline nyasaye bakaste makobaka na malai bamuhuritsanga murebe malai ko ikitsane mai khanundi na mutsakhoreba malai ko ikitsane kholiza mubanje urula ko mubanje ta khanda urumegera ko ujeri weru no ujuzi weru ta urumegera zali ko bali nyasaye kira nyasaye ko ere buyangu wenu ko ikitsane niwe muima kwa nyasaye nyasaye bakaste abalinde Apostle Muhammad Ya shingala manyila lana shimbo la manchitawe na nyasaye mulinde kamulilisiyo kuwa kamkhonye na nitsobola shindu mbu la maparo koko shinalo chenda shinalo bolanga kafanya shinalo kwa nyasaye so that when and the new you in you yeah so ndo mkhane fwe kulo kuyangu no wakane jumapi Ori muna mlori muherwa, okusirisa mlori bwengangara ya Western Nyota TV kwa lingalanga Genesis chapter 2 kwa Hosea verse 9. Haribi kicha kuna chakira tainao uimarilisi. Genesis chapter 2 chakira verse 1 up to 9. Harafu naendelea chaka verse 10 nukuchiririsia. Ori muna mlori wawe sipindi na Amenosanio. Nosanga fuungi kusirisaka nokosi na wai ya kukaburura kukahole ne kukakukosirisia. Mbele wabore bari chiao ni chiana akisia mwechingombe ni chiana akisia mba yao yosirimo. Lolanga banofunya iko nimba ya kusamera omanyiro rijirani elisia. Elimba yao sia kusamera, ikusamera ili. Ekese mbaroro ilisiangia. Ne yao ama ni yabe. Ori muna mlori wao mara ni Prisca Achuki ni mara ni mbolembwe Western Nyota TV ebintu bichenjaga ano Ndio.